Vendimi umur, historia u shkrua. Antarët e aleancës duhet të ndajnë së paku 5% të bruto prodhimit vendor për ushtrinë. Kjo do të thotë se buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes në vendin tonë duhet të arrijë në 3.5% gjatë 10 vjeteve të ardhshme. Si do arrihet kjo? Për Televizionin 21 përgjigjet Ministri i Mbrojtjes Vladimir Misajlovski. За нас како помала земја тоа е навистина голем импулс за Министерството за одбрана, но и на самата економија да расте, повеќе средства да има во буџетот на Министерството, но најважно од се е зашто ќе се користат тие средства. Модернизацијата е приоритет број 1. Тоа значи дека преку 20%, 30% треба директно во модернизација, а тоа значи оние цели што ни се дадени од НАТО во наредните 10 години да ги ревидираме нашите стратешки документи, да ги поставиме новите цели што НАТО ни ги дава и да започнеме со постапки за нова опрема, за модернизација и така натака, бидејќи мора да следиме она НАТО што го бара од нас како земја членка на НАТО. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se pa presidentin amerikan Trump kjo rritje nuk mund të ndodhte. Ndërsa vetë Trumpi tha se rritja e shpenzimeve për mbrojtje është një fitore monumentale për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Together, allies have laid the foundations for a stronger, fairer and more lethal NATO. NATO leaders agreed on the The Hague Defence Investment Plan. And this will fuel a quantum leap in our collective defense. They agreed to boost our defense industries, which will not only increase our security, but will also create jobs. And we have reaffirmed our unwavering support for Ukraine. All of this is crucial. It means that no matter the challenges we face, whether from Russia or terrorism, cyber attacks, sabotage or strategic competition, this alliance is and will remain ready, willing and able to defend every inch of Allied territory. And Europe stepping up to take more responsibility for its security will help prevent future disasters like the horrible situation with Russia and Ukraine, and hopefully we're going to get that solved. Delegacioni i Maqedonas pati një takim të shkurtër me presidentin amerikan Donald Trump, ndërsa për shtypjet pasdite në konferencë për media i ndau prezidentja Gordana Siljanovska-Davkova. Што си кажавме со господинот Трамп, да, тој морам да кажам дека беше со него беше господинот Диџеј Венс, така и тој го познава нашиот министер за надворешни работи. Да, дури мислам дека рече дека може и да не посети. Што си кажавме дека е добро што сме. Тоа беше мојата изјава, да, јас кажав дека сум македонска председателка и дека прв пат учествувам на овој самит, но дека ги делам вредностите и кои што ги дели и мојот народ и дека, да, ќе ги соопштам нашите ставови. Да, интересно беше додека зборував, се разбира неговата реакција, зборувам за говор на телото, бидејќи кога подсетив на господинот Кенеди, се разбира, и неговата улога, дека може и Соединетите Американски држави денеска да имаат таква улога во поглед на прашањата врзани за мирот, кои се исто толку важни. Në të njëjtën kohë kur merrej ky vendim historik, protestues bllokuan një pjesë të qendrës së Hagës, duke u ulur përpara një pompë benzini. Të paktën një person u arrestua nga policia. Sot përfundon ky samit i NATO-s, i cili ishte i pari për Donald Trump pas rizgjedhjes së tij si president. Dhe me që Holanda është në krye të listës për transparencë, e bëri të ditur se për këtë samit të NATO-s janë shpenzuar 184 milion euro. Erol Shaqiri, Televizioni 21 Hak.